Niba ukoresha telefone ya iPhone, hari amahirwe menshi ko yaba yarakorewe mu ruganda runini rwa Apple ruherereye mu mujyi wa Shanshu mu Bushinwa. Uyu mujyi ukaba utuwe n'abasaga miliyoni 9,500,000 z'abaturage. Ukaba uherereye mu ntara ya Henan, ifatwa nk'imwe mu zikennye mu gihugu cy'Ubushinwa. Uru ruganda rucungwa na kompanyi yo muri Taiwan ikora ibikoresho bya electronique yitwa Foxconn. Ikaba ikoresha abakozi basaga 350,000 bagakora kimwe cya kabiri cya telefone za iPhone zose zigurishwa ku isi yose. Ariko mu mpeshyi ziriyongera ikajya ikora byibuze telefone 500,000 ku munsi kubera ko Apple bayitegura kumurika ubundi bwoko bushya hagati y'ukwezi kwa 9 n'ukwa 10. Foxconn nicyo kigo gikoresha abakozi benshi mu gihugu cy'Ubushinwa, aho ibifite byibuze abakozi miliyoni 4,300 igomba guhemba. Ku isi yose ibigo bya Walmart na McDonald's nibyo byonyine biyirusha gukoresha abakozi benshi. Abenshi bakorera Foxconn bakaba batuye mu gihugu cya Estonia. Abakozi ba Foxconn baba muri dortoir ziri mu nyubako za etage 10 na 12 ziherereye iruhande rw'uruganda. Aho iruhande rwa dortoir hakaba harangwa n'utuduka twinshi ndetse n'amaresitora bitanga serivisi zinyuranye nk'ibiryo, massage n'utundi ducokori tunyuranye. Kugeza ubu telefone za iPhone zikorerwa mu nganda nyinshi zitandukanye ziherereye mu gihugu cy'Ubushinwa, cyo kimwe n'ibindi bikoresho bikorwa n'uruganda rwa Apple. Ariko ko iPhone yagendaga igurishwa cyane ku isi, inyinshi ziteranwa na Foxconn muri uru ruganda rufite ubugari bwa kilometero kare 2. Iyi nyubako ikoreramo uruganda rwa Foxconn ikaba yarubatswe mu 2010 by'umwihariko kugira ngo ijye ikora iby'uruganda rwa Apple rukeneye gushyira ku isoko. Bakaba barahawe inkunga ya miliyoni 600 z'amadolari aturutse kuri guverinoma y'Ubushinwa. Kugeza ubu kandi igihugu cy'Ubushinwa kigenera uruganda inkunga nyinshi, bakabagabanyiriza imisoro n'ibindi byinshi kugira ngo bakomeze ibikorwa byabo mu mujyi wa Shanshu nta nkomyi. Guverinoma kandi ikaba yarabubakiye imihanda, ingomero z'amashanyarazi kugira ngo uru ruganda rugere ku ntego yo kohereza ibicuruzwa byinshi hanze y'Ubushinwa. Iyi sosiyete ya Foxconn ari nayo iteranya telefone za iPhone yaravuzwe cyane mu 2010, ubwo benshi mu bakozi bayo batangiye kwiyahura. Aha abakozi umwe ku wundi bagendaga biyahura bahanutse hejuru ya za dortoir bararagamo, bamwe ndetse bakanabikora ku manywa y'ihangu. Muri uwo mwaka abagerageje kwiyahura ni 18, muri bo 14 bakaba baritabye Imana, hakaba n'abandi bagera kuri 20 batangiriwe batariyahura. Iki cyorezo cyo kwiyahura cyateje impagarara cyane, haba mu itangazamakuru ndetse n'imbere mu ruganda. Inzandiko z'abiyahuye zavuga ko bakoreshwa cyane iby'umurengera ndetse bakabwirwa nabi cyane n'ababahagarariye ndetse ntibishyurwa amasaha y'inyongera babaga bakoze. Mu guhangana n'iki kibazo cyo kwiyahura, CEO wa Foxconn icyo gihe Terry Gou yategetse ko hasi y'inyubako zose na za dortoir bahashyira inshundura kugira ngo zijye zitangira ugerageje gusimbuka yiyahura. Uru ruganda kandi rwahaye akazi abajyanama bazajya baganiriza abakozi bafite ibibazo, ndetse uruganda runasinyisha abakozi bose amasezerano ko batazongera kugerageza kwiyahura ukundi. Kugira ngo uru ruganda rwa Foxconn rubone abakozi bahagije biri mu bintu bibagora cyane, ahanini kubera ko ruba rukeneye umubare munini w'abakozi, ndetse akenshi bakunze kubifashwamo na leta, aho intara igena umubare w'abakozi byibuze buri mudugudu ugomba gutanga kugira ngo bajye gukorera uru ruganda. Mu 2016 kompanyi ya leta icukura Nyiramugengeri yatije abakozi uru ruganda. Mu 2017 nabwo ikinyamakuru Financial Times cyatangaje ko amashuri y'ubucuruzi mu Bushinwa yasabaga abanyeshuri bafite imyaka 16 kujya gukorera uru ruganda kugira babone uburambe maze babone guhabwa impamyabumenyi. Ubwo uru ruganda rwakoraga telefone za iPhone X byagaragaye ko rwakoresheje aba bana amasaha y'umurengera. Ibi bikaba binyuranye n'amategeko y'Ubushinwa. Umwe mu bakozi ushinzwe guhanagura ibirahuri bya telefone yabwiye ikinyamakuru The Guardian ko hanagura byibuze telefone 1,700 ku munsi. Ubwo ni ukuvuga telefone 3 buri munota mu gihe cy'amasaha 12. Undi mukozi ushinzwe kuzifunga yavuze ko byibuze afunga telefone 600 cyangwa 700 ku munsi. Undi mukozi yabwiye ikinyamakuru CNET ati, abashomeri baba bumva bashaka aka kazi, ariko twe tugakora tuba tumva dushaka kukavaho. Aka kazi ko mu ruganda rwa Foxconn ni indyankurye, abenshi bajya kugakora kubera ko babuze uko bagira. Abenshi kandi bagakora babiterwa n'ubukene n'ibindi bibazo byo kubura amafaranga, hari n'abajyayo kugira ngo babone abakunzi, cyangwa bakagakora kubera ko ntacyo kabatwaye. Abakozi bakorera uruganda ntibajya bahamara byibuze igihe kirenze umwaka. Ibi
biraterwa n'uko aka kazi kavunanye cyane ndetse abakozi benshi bagakora ikintu kimwe bagisubiramo inshuro nyinshi iminsi myinshi. Ibi bigatuma barambirwa vuba, kongeraho ko baba babwirwa nabi n'abakoresha babo. Mu bihumbi 2012 abandi bakozi 150 bahagaze ku rusenge rw'imwe mu nyubako z'uru ruganda bavuga ko bagiye kwiyahura. Ubuyobozi bwabijeje impinduka nyuma baza kumanuka. Ibi babikoze kugira ngo bashyire igitutu ku buyobozi bwabo kugira bakore impinduka. Mu bihumbi 2016 kandi abandi bakozi barabikoze, nyuma nanone ubuyobozi bubemerera kubishyura ibirarane bari babafitiye maze baramanuka. Izindi raporo kandi zerekana ko ubuzima muri uru ruganda bukakaye cyane. Bamwe mu bakozi babwiye ikinyamakuru CNET mu 2012 ko abakozi batotezwa cyane ndetse bagasebywa mu ruhame igihe bakoze amakosa. Ikinyamakuru The Guardian cyatangaje ko iyo ukoze ikosa muri uru ruganda utegekwa n'abagukuriye kwandika ibaruwa bakayigusomesha imbere y'abandi bakozi. Benshi bavuga ko iyi myitwarire itagakwiye kubaho, ariko nanone bigaterwa n'uko buri mukozi aba ashobora gusimbuzwa byoroshye, cyane ko Ubushinwa bufite abaturage basaga miliyoni 99 bakora mu nganda, nk'uko byatangajwe n'ikigo cy'Abanyamerika gikora ibarura ku murimo. Nk'uko isoko rya telefone za iPhone rigenda ryaguka buri munsi, reka twizere ko ari nako imibereho y'abazikora nayo igenda iba myiza kurusha. Ese uratekereza ibi byari bikwiye kurangwa ku ruganda rukomeye nka Apple? Reka turebe icyo utekereza hasi muri comment section. Niba kandi wakunze iyi video ushobora gukanda subscribe kugira ngo ujye ubona n'izindi video byoroshye. Amahoro.